Terus banget nih hujan, gila. Kok ada tim school di situ, guys? Waduh, cara naiknya gimana tuh? Ini dia ferry juga ya? Lupa gue, guys. Coba pukul sekali ya. SP gede gak? Kalau gede gue lawan. Chill, gak usah lah. Skipin aja. Kalau kecil skipin aja. Lu, gue liat mana nyet? Oh, sampai merah ya. Oh, ini naiknya di sini anjir. Sampai merah, guys. Ayo dong. Torment boleh. Saya terus banget guys hujannya. Kita kesini. Battle nih, double battle. Let's go. Let's go, double battle. Peri semua bangsa. No efek ya, karena dia udah normal lah guys. Ganti deh. Wih, mati lo dua-duanya tapi. Let's go. Ini si Hau nih. Wah, ini siapa ya? Ini kayak pernah gue lihat guys. Nah, ini nih. Gila. Jun di Big Black Jun. Yeah, that's me. Ribut, ayo. Nul. Si ini guys, ini mau dia punya Pokemon yang pengen ngikutin Arceus guys. Zubat. Ada freaking kidding nih. Nih gue mati sih. Back to might. Sorry bang, nggak ngaruh dikit. Thundershock.
Please jangan nge-please lagi bangke. Please jangan nge-please, gue tampol nge-please anjing. Let's go. We gonna die. Type 0. Ini seingat gue dia tipe normal kayak Arceus. Let's go, kita keluarin aja guys. Rock Smash. Tackle anjing. Aja sakit juga dia guys. Nyet, sumpah sakit. Sakit bro. Mood bro. Tahan. Double kick. Dia tebel guys anjing. Asli heal sih ini. Salah. Salah bro, salah bro. Pukul dong. Ya, nggak berasa bang. Sekali lagi. Gonna die bro. Astagfirullahaladzim. Ledeknya kenceng banget bro. Mufflak boleh lah. Boleh banget. Mufflak. Gantiin pack. Menang dong.